boko yacu. Jewe mbabwiza ukuri mu bihumbi bibiri muri 2000 mu bihumbi bibiri tubi Burundi nacuruzaga amasashe mu isoko amasashe umuntu yaza kugura nkamuji ruhande niba ari inyanya nkamugurisha isashe muri 2000 niga 4e primaire curuza amasashe ngo naveho curuza akabemba nagiye kugacuruza kaja mu murima w'abarundi ndacafite abavyeyi n'abantu twabana kaja mu murima w'abarundi nkarangura akabemba nkakazana bashiki banje bakagatonora akazatonora urushira umwe cyane kubwo kwihangana tukageza uyu mwanya. Ubundi seminari ni igikorwa cishurirwa amafaranga menshi kandi iyi seminari turimo nta muntu idashobora kugirira akamaro. Ku kibazo mwene data Ngabire yarabajije ibintu by'Imana iyo utangiye kudekarara ngo baguhembe bataragira kwa kukwizera kugira ngo bakwemerere ibihembo wa murimo uzukunanira. Ni ngombwa ko ubukora bakagera ku rwego habe na pasiteri ntibazapfa kumuhemba gusa bazamugenera isabuni. Nukuvuga ngo iriya mirimo habe na kuriya bazatubwira mu Bwongereza ntabwo ari umuntu udekarara ngo bamuhembe. Babereba umurimo ariko akora bakumva kuko ageze igihe cyo kukora kandi agahembwa. Ariko mureke kwibanda kuri ico kintu, twibande ku murimo wo gukora mu bushobozi bwacu. Banza witodeho gato. Ririya kanisa giwacu turitangira mutegere, ririya kanisa giwacu turitangira twari kumwe na Ntazika muri salo yo kwicaramo mu nzu. Ntazika ngo yari hano, ariko kuva ritangiye kugeza hari yarigeze nta murimo ndumva kuko no dekarara ko bawumpembera tawo. Habe n'igihe bazomba n'ubwo bomba kuba sekreteri mukuru w'urusengero sino dekarara umushahara ngo bampembe. Kubera iki? First wait njyewe ngusobanurire. Ubundi tugomba gukora tugakoresha amaboko yacu. Jewe mbabwiza ukuri mu bihumbi bibiri muri 2000 mu bihumbi bibiri tubi Burundi nacuruzaga amasashe mu isoko amasashe umuntu yaza kugura nkamuji ruhande niba ari inyanya nkamugurisha isashe muri 2000 niga 4e primaire curuza amasashe ngo naveho curuza akabemba nagiye kugacuruza kaja mu murima w'abarundi ndacafite abavyeyi n'abantu twabana kaja mu murima w'abarundi nkarangura akabemba nkakazana bashiki banje bakagatonora akazatonora urushira umwe akarurya urundi akarushirira hano ku ruhande. Uvuga ngo nari ico gihe twari dufite ibibazo byinshi. Mukuru wanje yari yararashwe bamujana mu bitaro habura amafaranga yo kumwishurira baramwiba mu bitaro. Muze asubira Ikalemi gupagasa. No kuvuga ngo i Burundi ico gihe niga 4e primaire nije wari charge n'ibitoro byo mu rugo, nije wari charge n'imboga zo mu rugo, nije wari charge n'utuntu tumwe two mu nzu turi. Kandi niga muri primaire. Curuza akabemba. Nzi gufunga akabemba na kwa kundi uzubona bafungu twa 200 no twa 500. Nimbabura gusa bakoresha uzuzana akavero gashiramo bamaruka kumbabura gusa kwako. Ngo buce mukecuru arapfa. Mukecuru amaze gupfa badusubiza ku ndondo. Ngo dushike ku ndondo twashitseyo na papa tutagira n'inkoko. Twubaka inzu yacu twabagamo turatangira turahinga na muze. Narahinze tugura intama nyinshi cyane. Navuye ruguru turi hafi kugeza intama 300. Muze yatakizimenya ari usigaye uzimenya jenye. Nzi Burundi. Ngeze Burundi harananira. Nza Uganda. Kandi ndagira ngo igituma mvugiye bino bintu no kugira ngo bitwigishe tumenye gukora ico bisobanura. Maze kugera Uganda nahitiye na Kivara.
tumaze kugera na Kivara dusanga ubuzima buragoye 2 bwari bugoye pe. Kuvuga gusa ngo ngirane contact na muzehe ku Ndondo nagaza nja muri Croix Rouge kandi ku rwandiko bakarujana bakazarugeza mu Kane, muzehe akarubona akarusoma akarwandika nawe akaruha babandi ukaja kongeraho rumaze amezi 3. Nagaza mfata feedback ya muzehe amezi 3 ashize ngo tugere na Kivara ibintu biraduca. Na Kivara niho hantu nimze wese kugira ngo bampemba amafaranga kwimba wese ya metero 40-50 bakaduhemba amafaranga. Na Kivara niho hantu navomye amazi yo kugurisha ibido, kugurisha umuntu ibido y'amazi. Ibi mvuga abazobireba barabizi, twabikoranye n'abantu be. Uyu mwana uvuye muri Amerika Fidel uriya twarakoranye kuvoma amazi. Abandi bantu benshi barabizi. Mvoma amazi yo kugurisha. Imifureji ibashiramwe amatiyo y'amazi agenda y'amarobi. Nayimzi igihe iriya mifureji ari amazi yose aba muri na Kivara kuva Rubondo ukagera Gahirimbi. Ako kazi naragakoze. Kandi buri gitondo isuka hano ni sururu. Isururu bamwe ntibayizi. Sururu n'icuma kiza cimbishiriza habiri. Hamwe ameze nk'ishenyi n'ahandi hasongo. Ni isuka ibeshi ni sururu. But every morning ikajano ku gitugu tukaja mu kazi. UN kaduhemba ku Cyumweru. Kwa dukora kuwa mbere kaduhemba kuwa gatanu. Kandi amafaranga menshi nahembwaga imitwaro 12, imitwaro 12 cyo gihe $100 zari imitwaro 7 n'ibihumbi 2. Ako karatambuka. Ari amazu yose yo kuri office twayakozeho ubupota n'ubuye. Turabukora season irage. Ngo hagera igihe turavuga ngo ubuzima nte tuzobuhoramo. Dutangira factory y'imigati. Ubikintu cyose kiva mu ngano ntacyo ntazi gukora uretse capati gusa. Izi keke z'amakwe, keke zisanzwe za biscuits ziri abaza bagaburira abana mu gitondo ni foruma gusa zitandukanye. Ntacyo ntazi guteka amandazi ibintu byinshi. Dukora uruganda rw'imigati twarutangiye dukoresha ibiro 2 by'ingano. Ibiro 2 by'ingano turakora imigati uwo munsi tunanira no kurya twebwe bayikoze. Twakoze ibyumweru 2 tuzatwirya. Tukora ukundi kwezi kuzuye tuyihera abantu abasomali kubusa ku maduka. Tugakora tukainvestinga amafaranga, tugakora tukayibahereza bakarya batatwishura. Amezi 2 yagiye gushira dutangiye guproducing imigati myiza cyane. Navuye na Kivara tugira ikiraka ca UN, abantu bajaga hanze every morning imitwaro 50 y'imigati. Nindi twakoraga tukahereza abantu baturage ba Nyakivara. Namaze imyaka 2 hari yanza ntembeza imigati ku igari. Bambona ndatambutse ati wa muhungu uzutembeza imigati. Natembeje imigati ngakura imigati yari ya Nyakivara ku ma office kayijana Rubondo, Gisura, Kiretwa, Kabazana, Juru ya mbere ya kabiri ya gatatu. Nza ntembeza imigati ku igari. Iyo periode iratambuka. Nakoza amadofari yo kugurisha pana bene ajya yo kuyubakira inzu. Ibyo byose nkabikora bwira nkaza iruhande rw'inzu yacu habaga umugina ngakora amadofari 20 kavoma amazi nkayashiraho bwaca nkavokora 20 bwaca imodoka ikazi kayatwara bakanisha. Ibi mbivugiye ku kibazo babajije ngo ese umuntu udafite mbese imbaraga. Burya gutekereza cyangwa se gukora ni ibintu biva kuri mu mitekerereze y'umuntu yimitse. Maze kuva hari yanzaha naje kwiga amafaranga nari mfite nizi imyaka 2 arashira ngo ashire ndagenda negera nyirikigo amubwira nti nta babyeyi mfite nta muntu nishurira ishuri none rero mpa sponsoringa niki arambwira ngo ndaguha uriga ariko minervare yawe urabona kino gipango cyose kizungurutse ishuri cyari igipango c'amahwa kibari hakujya gacenke wo kundana wo shaka noza nkamugeza
arambwira ngo uzoze umekinga shuwa kuko buri munsi gitemuye cyangwa buri kwezi compound y'ishuri uzumekinga shuwa kuko ibyatsi bitagize gute bitakuze amasashi y'abana bataye mu kigo kora isu ndemera nabikoze imyaka 4 nza ndemurira akago ngasirashinga compound ngakora cleaning mu ishuri ariyo minervare yanjye imyaka 4 irashira sohoke maze kwiga nsanga ibintu byose biraremere kandi mwumve experience nari mfite y'akazi ejo bundi maze ko Imana imaze kutugirira neza twabaye hano njewe mureke mbabwire njewe na Pastor Kadida twigeze kuja ahantu tuja gusura umuntu ngo dushike mu nzu ari abantu bishoboye cyane bafite amafaranga ngo tugere mu nzu bama binjira bose muri chambre Pastor Kadida buriya twaragendanye cyane bama binjira muri chambre turicara turategereza ko bagaruka turategereza ngo turataha c'est vrai hiya hano Mbarara kandi bo banyamurenge kubera ko twari dusuzuguritse ikintu ngiye kubabwira ntugasuzugura umuntu wari we wese don't take everyone for granted tugafata umuntu wese ngo mufate uko wishaka kuko future yiwe irakomeye niba mushaka kugera ku bintu mwirekure ubundi gukorera Imana tuzoyikorera cyane kugeza ku gupfa ariko ntitugomba kuzayikorera ngo twirengagize ibyo twakagombye gukora amagambo Pastor yavuze nari nayasomye abiri ijambo rivuga ngo se ubwenge Imana ivuga nubuhe cyangwa se ubukire Imana ivuga nubuhe kuko Bibiliya hariho ahitubwira ngo biragoye umuntu kuko kuja mu ijuru biragoye umukire kuja mu ijuru ngo ndangize kandi iravuga ngo niriya jambo rivuga ngo ni ijambo riri mu migani 6 no kuri 6 bavuga ngo abaswa ngo hahirwa aba niba sinzi ukuntu simpanibuko rirancitse ukuntu rivuga hejuru y'abaswa ese abaswa nabahe abanyabwenge nabahe cyangwa se nibi ukuvuga ngo Imana twebwe twadusobanura ibintu ukuntu bitari umunyabwenge cyangwa se umukire uzoja mu ijuru njewe ntekereza abakire bazoja mu ijuru ni benshi kandi n'abakene bazorijamo ni benshi niba utekereza ko udashobora gukora ngo ukire kubera kuko abakire batazoja mu ijuru ufite ikibazo gikomeye tugomba gushaka amafaranga tukayabona tugomba gukira tukabona amafaranga jewe hari ikintu uzangenderaho ngiri hankihame turuzi ko turi mu kino gihugu c'abanyamahanga ihame ryanje no kuvuga ngo nintaha mu gihugu canje sinkaba umukoreshwa wundi muntu wari we wese nagenda ndafite capital sinzaba umukoreshwa mu gihugu canje habe na hano kurwana ukuko ndakora kugisa kugira ngo mbone ico ndya hano nico nigisha mwabana ariko main purpose y'ubuzima bwanjye no kugira skills ni ibintu ngomba kugenda mfite ubumenyi bwo kuzokora iwacu Pastor agiye gukora umushinga w'inkoko njewe yasanze njewe narawuteguye naramaze no kuguraho nzabikorera no kubaka naramaze kubaka warabizi corona niyo yagiye kubyica sinabikora ariko ibintu maze ntukagerageza ikintu ngo none ni gipfa ngo ejo wamubadesi uvuge ngo urabiretse nakoze salo mu mujyi y'amafaranga menshi abenshi barabizi irapfa kora iduka abenshi barabizi rirananira n'ibindi byinshi nakoze ariko sinza ncika intege ariko ubu nyine noneho niho mfite imbaraga zo gukora kurusha birya byose byapfa niba mushaka gukora
muve mu gititi. Hari umuntu twigeze tuganira w'umusore arambwira ngo we ngo ntaza ashaka kumva n'umuntu uvuga ikinyankore. Ndamubwira ngo uri uwo kugirirwa imbabazi. Jewe mbabwiza ukuri kugeza ubu nyine sinobura akazi. Abanyankore baza baningingira akazi benshi. Uruzi ariya onkere bigazi bamugongeye. Munyankore yaraje arambwira nti uzu ugira akazi ku manywa ndabizi, ariko mfite akazi ka nijoro. Aya mativi yanje, izi ntebe, izi nzoga, ibi bintu byose biri hano byose nabuze umuntu wo birinda. Nzaguhemba imitwaro 25 uzaze uzukora numara uze hano uharare urinde bino bintu. Ndamubwira ndi ako kazi maze kukarenga, ariko mfite umuntu wo gukorera ndamujana. Arakora yakoze nk'amezi angahe baramugonga. Urya mugabo ahita agurisha ahandi aragenda. Abanyankuru tuzibaningingira ni twinshi. Kubera iki? Kubera ko tuziranye. Harabo baza bambwira nkababwira ngo ndakuzanira undi muntu akavuga ngo ya niwe nari nshaka ko nkorera. Amahoteli yari amahoteli nakoze muri hoteli hano iminsi myinshi. Amahoteli hano azaningingira akazi every day. Kubera iki? Kubera ko tumenyeranye nabo. Jawe nzanirwana n'abanyankore kuruta abanyamurenge. N'uyu munsi kuva mu gitondo kugeza nje hano ku ikanisa twari kumwe n'abanyankore gusa. Nibo baza bande abanyankore benshi inimero nzana amamenye inimero ziheka, ariko abanyamurenge mwebwe mwese uko muri aha nta muntu nzi inimero ziwe ziheka muri telefone. Sinti byoshoboka. Munyankore azan telefone akamenya ko ari uwo telefone. Kandi abanyamurenge benshi sinki bitaba kuma. Sinki citaba telefone z'abanyamurenge kuma. Kubera ko ubu nyine umuganda ran telefone avuye Kampala ntamuzi kunamba kaza namara kumukubita mu modoka yanje ngiye kumugurisha ibibanza biharwe tazika ya telefone akamwihorera nkayibona akamwihorera. Tazika ni mufata ndavuga ikinyamurenge kandi uyu mugande turi kumwe yaje kuri adresse gusa. Nifata ntazika uyu wacu aravuga ati uyu ni uw'i Rwanda simkimwizeye. Ayihorera. Ya. Ayihorera nkanga kuba abe na papi yampamagaye nzanireba kamwihora. Mukuru wanje yampamagaye kuri WhatsApp amamwihora. Ay muting hari ikikupa amara gutandukana n'urya nkamuhamagara. Barabizi mukuru wanje warabizi azisaza mpamagaye. Kuvuga ngo muve muri society yacu, kuko society yacu y'abanyamurenge ico tuyikuramo gusa tuyikuramo ubunebwe no gucana intege. Je wari abantu nigeze mbwira ngo ndabagira ngo ngiye gutangira gucuruza ibibanza. Mama wambwira ngo kino gihugu uzohomba, ariko ibyo twahombye muri Kongo biraruta ibyo twohomba. Inka tumaze guhomba muri Kongo zirarutiza hano. Kuri ubwo rero uhabuke kandi nta kapito bisaba. Uruzi hara mu mujyi uje gusuka zunguka iminsi ngahe ukamenyana n'umunyankoro umwe ukamubwira ngo zoza mpagarara hano. Umuntu naza kugura telefone arinje dushika niba price ya telefone igura imitwaro 50 wowe ukayimugurisha 52 ibiri niya cyangwa umutwaro umwe. Nageze ugeze Bujumbura masoko y'Ibujumbura yose hanyiri duka uzuvugana n'umukiriya avugana n'abajya abakomisiyoneri kandi ntibahembwa ku kwezi, bahembwa bwa bundi yagurishije. Iyo atagurishije atahagura. Mu bihumbi 2010 nari umuntu wicara muri Global ikiri Swift yose. Abakiriya mu gitondo tukabyuka tukicara muri basi hagati. Umukiriya yaza ugahaguruka narabikoze. Umukiriya yaza muri Global ugahaguruka. Ya basi yatsimbura bakaguha igihumbi. Uko hano hanze huzuye imirimo yabuze abayikora. Gusa ntitugira umwanya wo kwicara ngo tubwirane. Ibyo tubwirana ni bya bindi by'abananiwe. Umuntu wananiwe akirirwa kubwira, ukirirwa na bya bindi by'uwananiwe bikakubuza no gutekereza ko wakagombye gukora. Ariko musohoke hano hanze umenye ikinyankore, umenye abanyankore, ibintu byose gutera imbere kuzoba naho
rusengero rwacu ntiboba bakimbaza ngo ese ko twateranye kutatera, ntiboba bakimbaza, bombaza gute? Ntabwo boba bakimbaza ngo ese ko twateranye kutasenze, ko twataramye kutataramye. Ubu umuntu nukumpamagara habe nubwo naba ndi tugeze hari mu mibyizi ihame ngira sinzakora ni, ariko mu mibyizi azan telefone ngo ndashaka ikibanza, nuko ngambitse mikrofone ngatora telefone kagenda tukaja kwa chairman tugakora agreement ngagaruka, kuko iyo ico cose kireka kandi simba nebwe kandi simba mpangutse kandi simba nkoze cyane. Rero musohoke gukora ntibisaba kapito. Jewe nigeze kugira amafaranga cage nariko nubakiriya nzu yiwacu mbibize hakabanga, wasangaga mfite ibihumbi 10 by'idolari kuri konti, ariko icicaro canje hari muri classic gusa. Muri classic nkanywa icyayi mu gitondo ndi kuri computer nkaharya ibya saa sita nkaharira bumwe n'ibyanijoro. Ariko igihe kiza gitambuka habe ntoruzi kujya pastor yavuze ubu nanjye ndi mu mahigwe ya kabiri, kuko amahigwe ya mbere yarancitse. Kuko iyo ngira ubwenge ico gihe za 2015 16 aho ngaho, iyo nja kugira ubwenge ubu mba n'umuntu udasanzwe, kuko abantu nabonye 2017 ari abantu twirigwa nabo abanyankore basanzwe tugasangira rimwe na rimwe ukamugurira n'icayi. Ubu ngubu kubabona nsaba audience, kubera ko ico gihe bakoresheje ubwenge cyane kuri opportunity bari bafite. Barahari bafite amabiliyoni y'amafaranga, kandi twirigwanaga gutya pasi tukirigwana, ukamuha na 5,000 akanywa cyane cyangwa akarya ibya saa sita atayafite. Ariko ubu nyine n'abantu b'amafaranga kuvuga ngo nanje ngere byibuze muri biro yi agomba kubanza kumpa umwanya tugomba kubonanira, kuvuga ngo izo opportunity yo zitambutse uzusigara ushaka ndi mayi. Kuri ubwo rero tugerageze dukore, dushaka amafaranga, dusohoke mu mazu. Yewe nagaza byamaka mwungura aracyari hano, mwungura n'ubu nariki mubwira ngo ntakazageza saa 5 za kumanywa ryamye akiri sizeri saa moya muzima mwabyutse wambare urukwe usige neza uzamuke hariya mu mujyi uzunguruke bwire utahe. Kuri ubwo rero ibibazo byose mwariko mwibaza tuzokizwa, tuzokorera Imana bikomeye, dufite ayo masezerano akomeye, ariko tugomba gukora kugira ngo tubesheho imiryango. Murakoze, Imana ikomeze ibagirire neza. Gatukoma amashi cyane, hanyuma twateze twaraze adusoreze. Ufite ikindi kibazo acandike tuzogisubize. Nari mfite recommandation nta kibazo mbaza, simvuga na menshi. Okay, yitange. Nababajwe n'ukuntu twabaye bake. Ejo nari mungira ngo nsabe muzukuri bino bintu ngewe nkunda n'ubuhamya, ndashimira biribuke ndadukoreye, ariko atwemereye yo byoruganiza akabisubira mwese. Ariko kandi jewe byateye ipfunwe mba ripfunwe novuga kuba baravuze ngo tukaza turi abantu bangana gutya, nimba ari kwa kuntu yo kugira cyane usabye igitera